Mai ko koi na ta gui khaliu maling mai YouTube channel bik tun rei nai la mai ton riu dare. Asai February tarik chui na khat kum sing nai na chui na pungu. The gun female Tmenglong local newspaper king in Sam the call. Infal February tarik chui. Manipur Governor Ajay Kumar Valarui, February tarik chui Thursday kau state forces kauri asut kan mai bansin koi dai. Zang sanai lung kau surrender sudat kang ti thai kan thi. Kum na ti lau ba mai lung kau bansin nun surrender sudat mai nun tatu action la lau lagi tu na sakane. Governor Ajay Valarui Manipur tung in zang khani ching hai bu chui in bu highlight lu nai mi rui kung mai azu ariu kwang kan thi mi zang rui community square kadai suna chabuan nun rui alat mai lo chuan mai thia khau bansin asut kan mai koi dai ana liang mai police station outpost security forces came khau asai rui ka hau na chang sanai lung khau ti lau khang sang hoi kani mi tuang sang sanai lung khau bansin kwang ti dat mai koi tatu action sin thau lo lagi tiki ti lau ba mai ka kan lung khau surrender su lau mak mai koi tatu bansin nim tau mai kan khau tan mai action lab ni tu na sakane nang new rui la kan mai bansin tai kwang ti dat mai rui Manipur khau chu sang mai phungkwang dat mai khau in kha la putni tu na sakane Ajay Kumar Vala Thailaina government rui Manipur khau chu sang mai phungkwang dat khang lung lau na bami kum na chabuan nun ta ngak lau khang karam bami tu na sakane mai koi na in cham na anyu tong state ti hai kasiam thau dat na lum mai rikun mai khani hu don khang kasiam dat la kho tu na sang hoi kane Infal February tarik chui tatkan mai bu ta chat lung khau num mai nun sian ka kha tat ba mai kan phai kha taw nim tang kan thi mi tai kai mai in sang khori cham thai lai na January tarik ru na chanai khotai rui num mai member execute na chekyu nim tang kan thi mi ta khau num mai phom jong member ram mak mai sian ka kha tat ba mai arambai tangle member kan thum tani nim moi kani arambai tangle nun tai Infal Jeribam highway khau tat ka lu ba mai gari nun khawrui sian ka kha bam khawri nim kan chongi mi lung khau February bu khau suna alat mi thia khau sian ka kha tat ba mai nu mai gan rik sanai na ta chat ta nim tang kani mi tai Manipur Home Department rui anti extortion helpline Integrated Anti-Extortion Cell January tarik chui na churup nung lan patkan me tang lo tuan me thia khau sian ka kha ba mai ta nim mai inbu thau kan chonge mi tuang police Central Armed Police Forces khani Assam Rifle de Army rui operation tai tat kai na nim kai kan chongi num mai nun kai na nim kan me tai Infal East le Infal West District Khoriye mi ta khau February tarik ru na padai nung tai suspension of operation agreement khau ka zau mai Kuki National Army kan chanai ta Churachandpur khori nim kani tiki nim kan me nun tai sen ka kha me chong case khori thu rammi tu na sakane in zang khori num mai kai na nim kan me tai complain kol gwangai na operation tat kai na nim kai kan chongi Infal Don District nun khori nim kai kan mai num mai phuam nun tai UNLF KCP Pre-Pack PLA or RPF KYKL khani NRFM rikai meye Manipur khaulat lunai ba melung khau nu mainun republic business suba mai politicians government employees offices pharmacies khani school azu khau sian demand sukan me khau security forces khau ti thai lo tina nim ga ikan tuange Infal February tarik chui Manipur khau government ka than ka siam dat khang BJP MLA nun rui tan ran na tan ba melung khau February tarik chui nung Manipur BJP legislators nun rui BJP state president A Sardata party office khau ariuna government ka than ka siam dat ni mai lam khau pari ra gai kan the BJP state president ta ariu mai tang khwang nai tingzin chang khau Former Minister Yumnam Kemchan Re Chamla Mekhau, BJP MLA Square Re Government Kathan Kasiam Dat Ni Melam Khau, Joint Meeting Asat Makhau Tat Kai Bitni Thei Tunat Sakani, Biren Singh Re Resign Sukan Mitang BJP MLA Koi, Dung Kariu Mitong Magi Tunat Sakani, Chamla Me Re BJP Party Lung Khau Kalang Patna, Regional Party Kasiam Kang Subang Mitong Nai Nachu, Tunat Han Megan Khau Miku Melat Bam Magi Tunat Sakani. Mi tuang lat bam hai chamla minun khawna ri chude tuna Kemchan de ri sa indau kane BJP MLAs tun ka khaw kem kalang pat me chong ma gi aniu akhatna suna bam de tuna sa kane joint meeting tat kai ni mai khaw hai Kuki MLA chanai tani ka zau puni dai chu tuna than me kan khaw Manipur don situation ri ka zau khang kong pung de tuna daw kane government ka than ka siap me kan khaw thau ri leader phung puni chu tuna than me kan khaw Mi tuang lat bam tai rui central leaders rui decide suni di thei chuna sa dau kane Manipur tung political situation da zauna BJP joint meeting khawri intuk mai lading la laupungi tuna bansai azuri lumgai ba me Infal February tarik chui
Manipur Governor Ajay Kumar Varla rate State Khau President's Rule Lauba Maita Khau State Secretariat Infal Khau Naidak Akhat Khau Ting Mikathum Tan Puni Tuna Official Sources Akhat Rati Thai Kanthi Governor the Education Minister Rui Office Sulau Maibam Khautai Kagan Asa Katong Office Subam Puni Kumna Ministerial Office Sulau Maibam Nun Tairui Katong Advisor Nun Rui Tan Bam Puni Tuna Sakane Manipur Khau February the Group Nakatum Khautai Rui President's Rule Laukan Maitang General Administration Department Jong Office Old and New Secretariat Square in Bangkan Jongi, Governor Verla Re Secretariat Kautan Tan Ni Meitai, Administrative Tong Tan Goi Hai, in Thak Magna Tatkai Bam Khangri, Kumnami High Political Transition Loimak San Tan Bampuni Tuna Sakane. Tamanglong February Tarikchui, United Women Organization Tamanglong Tuang, Charuk my Foundation Day Come Training Workshop on Empowering Women, Empowering Communities, Women Leadership and Gender Quality, Sikinu in Tamanglong Headquarter Khau, HMI, Hyderabad Khani IWCF Tamanglong Rut Machuang Lau Mei, Khani in Kha Lau Mei Bang Khau, That Kai Kan Thei, UWOT Tuang Foundation Day Mung Khau Tai, Akwa Liu Kang Mai, Vice President, UWOT Reorganization, Tuang Members Tarai Kan Mai Nun Ta Ning Tau Mei Kan Se Lau Kani, Kumna UWOT Kasiam Thaukan Mitong History Lamkhau Esther Gang Mai Secretary UWOT Re Salokani Kamung Khautai Akhui Liu Pa Mai President UWOT Re Katulang Mai Latsa Salokani UWOT Foundation Day Tong Rai Meeting Mi Khautai Dr. Achan Munglang Independent Consultant Re Resource Person Suna Empowering Women, Empowering Communities, Women Leadership and Gender Equality to Mai Lamkhau Minna Dilaukani Asai February Tarik Tree na Khat Kum Sing na Tree na Pung Khau, Kanai Meeting Mix na Women Leadership in the Community to my Lam Khau Kapian Kai Pani, Inbu na Asai Kalantong Session Khau, Constitutional, Legal and Special Provisions for Women in India to my Lam Khau, Resource Person Rate Dilaw Dat Pani. Tamanglong February Tarik Tree, Drugs Issued Le Social Justice Lam Khau Karyang Naina, One Day Panel Discussion, February Tarik Tree, Kum Sing na Tree na Pung Nung Multipurpose Hall Tamanglong College Khau, That Kai Kanthe, Panel discussion at Tamanglong College Le District Administration, District Social Welfare Department Tamanglong Re, February Tarik Tree Nung Social Justice Day Kum Sing na Tree na Pung Khau, Nasa Muk Bharat Abhiyan Campaign, Kum Sing na Tree na Padai Tree na Pung Tuang, Duan Akatsana That Kai Kan Tuang Nam Surai Thomas Kamai IQAC Coordinator Re, Program Kautaini Coordinator Sulau Kani, Kamung Khautai Dr. Kinthui Zinang Marem Mai Principal Tamanglong College Re, Chief K Sulauna Keynote Speaker Sulau Kani, Kamung Khautai Advocate Daniel P. Kamson, Advocate Kam Member, Juvenile Justice Board Tamanglong, Inspector TP Q Kamlakpau, OC Tausem Police Station, Dr. Maliang Ziliu Panmai, Associate Professor and HOD, Department of History, Kani Dr. Ninglu, Associate Professor and HOD, Department of Political Science, Kani Panelist Sulau Kani, Kumna Ngampi Ngampau Gonmai, Assistant Professor, Department of History, Rikamung Zailau Kani. One day panel discussion Kautai in Samna Nun Oza College Strong Staff Nun Ri Kazao Lokani Kumna Dibam Konmai Vice Principal Rikam Mung Khau Kazao Lomi Kwaita Twenku Mai Lat Salokani Tamanglong February Tarik Chui Superintendent of Police Vigilant and Anti-Corruption Re Chief Executive Officer ADC Tamanglong Khang February Tarik Rut Nakanai Nung Tigongkan Mai Che Khau Secretariat Hills Department Government of Manipur Order number 2-52009 CHA dated February Tarik Root na Churukum Chingnai na Chekyu Thailina Primary Teachers Faikad Root na Chekyu High Government Jong Specific Approval Kazak Magna ATC Tamanglong Root Appoint Sulau Maizang Terminate Suthe to not High Kane Mitwang Chete Reference Case number 1/PE/SP V and AC kum chingnai na tri na kanai tuang requisition of documents or information tong subject bang khau tipat kan tongi kum na case like tu melung khau dispose sukhang CEO ADC Tamanglong khau terminate sulaukan my primary uzanun tong list hai Superintendent of Police Vigilance and Anti-Corruption Manipur tong office khau February tarik tri na padai kum singnai na tri na pung ma khau tiguang khang sakane Tamanglong tingnai luan na nubu tarik tri na khat kum singnai na tri na pungu Lau chuan kalan ting sin nai nai sing bang ting puk in thane nanu bu tari chui na kanai kum sing nai na chui na pungu Lau chuan kalan ting sin nai nai sing bang ting puk in thane Mai ka waina king in chui na king lau mi khang da gui khalu maling mai YouTube channel bek tun roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau the in chuan khwang ru ma khai kai me gan roi king in cham da la kho chuan ku the